Mantan wae. Aku nan ayah tah ngajak panu nikah. Panu kecewa dia kaya yang mama. Hah? Kecewa? Ya kan panona ge can dibikin atuh sayang. Bikin ya. Allah sih ya, kecewa. Bubur. Burung aak naha jejang kagigir, mana mungkin dia jejang kahandap. Laki-laki tapi pecah hati. Guys, Pak Kadus lagi di Ranca dan ketemu kawan lama. Sahapo deui Pak Kadus teh? Obing Ranca. Oh, Obing Ranca. Kernaon ieu dia? Memantau lalu lintas merenya. Pengamanan. Sambil ngabuburit. Sambil ngabuburit. Puasa tuh, perlu ngabuburit. Puasa, Pak. Wah, tadi merengan unggal beduk sahur merenya. Unggal beduk masuk ke masjid. Tah. Tuh kan unggal beduk nahuak. Karena Pak, izin Pak, udah izin Pak. Atunya mudah-mudahan sing tamat puasana. Amin. Ya. Amin. Mantap pula tuh. Mantap. Hasil dagang hari ini udah dapat berapa? Kakak lagi satu Pak. Oh, kakak lagi satu. Ya mudah-mudahan lancar. Kenalin dulu sama cewek yuk, sama Pak Kadus. Ayo. Cepet kenalin dulu. Neng. Ini kenalan nih. Ayo sini yuk. Simpen. Oh, simpen heula artosna. Ayo. Simpen heula kade ragran. Kade ragrannya. Aduh Pak. Mohon sami-sami ieu tisuna. Kamanakeun kantongkeun. Oh. Anu teu mangkat deui ka Jakarta. Jauh kan nih. Oh, jauh kene. Ka Jakarta sok naik naon? Kereta. Naik bus. Oh, naik bus. Oh, sugan ieu hiber. Itu Pak. Hari pangjauhna ka mana? Ka Jogja. Ke Jogja. Naik naon? Jadi ke Jogja ya Pak. Tapi eta sih Pak naik mobil. Oh, naik mobil bus. Ayo atuh pacen kenalan jeung cewek. Yuk, Pak Kadus yang kenalan. Cing. Kau mana Halo guys, nah hari ini kita ngabur burit. Nah, Ranca. Kita beli apa? Petasan. Enak aja kalau mau beli petasan uang sendiri. Tanpa nama tegaduh uang. Enak aja ya udah gak usah beli. Enak saja kamu. Kieu ge masih keneh usaha. Kalau mah keur payu dawagan mah panen. Kieu ge setengah peuting batur mah emang sapeureum. Jeung bandarna. Naon pula? Lama terus berjuang untuk keluarga tercintanya Mang Kidi. Nuhun. Ayeuna mah geus teu kaburu naikkan pamajikan mah nya. Bulan sawo mah ieu mah. Hayu we naikkan takal kalapa. Lah. Bulan sawo.
Duit lo ada keneh kan? Kalau duit gue sih udah beak, hulu gue juga udah jejedudan. Gimana hulu elu aman kan? Tolong jaga kajak-jagan ya. Beberapa hari lagi kan puasa. Jangan sampai hareeng. Yang hari ini Pak Kadus lagi sama si Aki. Ker lalajo order nya Ki. Order erek tumpak Aki. Erek tumpak Pak. Erek tumpak nini wae. Surah. Oh, di Mandoran, di Mandoran. Kadus lagi apa? Oh, ini lagi bakar-bakar. Kan kita mau munggahan. Orang lain mah munggahannya makan di luar, Pak. Ya kan ini juga makan di luar, Mama Kadus. Aduh. Ngirit aja, kita kan ayah Kadus lagi kararosong. Tuh, biarpun cuma di rumah, tapi insya Allah mantap pokoknya mah. Mantap. Cing banget. Pak Kadus. Kepala di bawah Pak Kadus. Sudah Pak Kadus di bawah. Lapar kuat. Hayang baso di sanguan. Tekuat lapar. Siapa ini namanya? Dede. Dede apa? Kenan. Kenan mau masuk ini HP sama Mangga. Tuh, Pano. Kita jalan-jalan yuk ngebuburit, mau nggak? Mau nggak? Mau gak? Yuk. Gaskeun. Brot hercut, hair cut, ciled cut, senior cut, Sing bener sih sama catet cucat cut. Da aing naon? keur diajar maca aing SDG teh ieu brot hercut cenah Pak. Oh, mau belajar baca? Heeh. Hair cut. Hayang pinter sih ya. Hayang aing mana SDG teh lulus Yo, aing. Lamun hayang pinter cucat-cucut, heeh. Heeh. Tah. Eta we. Cucat sih. Anjir. Ieu mah cangcut atuh Pak. Wah, sing balik Pak. Jak, 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 jak.